Bas Humpli ki thitangar pum ke ponagari hum Karbiang Autonomous Council CEM ari dengpen kangpu. Azadi ka Amrit Mahotsav long Pachetondunsi East Karbiang District BJYM atumpen ke pangthirasai kedeng. Inglong Cherabatu Warkahino Parpiga Jog Rat Kacheleng Kisum. St. Xavier English High School classes nursery to class 10. Facility in the school: electricity, drinking filter water, washing room is provided in the classroom. If 4 children from the same family attend the school, one among them 4 is given free education, and if 3 children from the same family studied in the school, one among them is given 6 months free. School charity: the school also given free education to underprivileged children. For more details, contact Rahel Intipi, Principal, St. Xavier English High School, Dokmoka, Karbi Anglong. Call 8638-801-264. Kardom pinyada Abirta longpen ilisang pe marvelous long parpi nonarjuik tha Abirtang tonpen. Kaprega hawar long kidwara datum kidam kibang ki joy keji aphanpu CEM Tuliram Ronghang ke Jalin Karbiang Autonomous Council Kachari BJP Ratpang Retumpen Mathasi kedam tang pai pai ni phai krihiniar ni Dipu Council Workshop along CEM Dr. Tuliram Ronghang ari dengpen kadu kawai humpogari ingpulo CEM Tuliram Ronghang ari dengpen bas humpli lapen kititang arpum ke ponagari ihum ingpu ponlo Pinpur में दिपुपेन गुवाहाटी का चलेंजी AS09BC 1110 दिपुपेन उमरोंगसो का चलेंजी AS09BC 0650 दिपुपेन लोअर चिंथोंग का चलेंग AS09BC 0969 लपेन जायपोंग पेन दिपु का चलेंजी AS09AC 4891 कपा चलेंजी अपन CEM Dr. Tuliram Ronghang इंपु एडलो लांचोत कली इहुम किथितांग आरपुम के पोनागारी तमे इंपु पोनलो Gari kapa cheleng je phan kangpu amai long CEM Dr. Tuliram Ronghang ki jai ki radatum rong sopian ke dam ke bang ke joy ke je phan pu nitumarat pang ripen mathasi lahaya bas piponlo lasonsi ke dam tang council ke le kapa chethang hot Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma kaningje Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong arlo towar hai hui ke le do olang Lasi towar hai hui si claim pa phrang nang ji pu ateng nilitum rat pang ri ingni det pen towar asai si ot pa phrang lo Laso ateng pen pinang ana towar ke tang tang dolo Lasi aprang bas le damun e adim sita non ke damun lo Laso ateng si jaipong lower chin thong hai hui tame council bas pacheleng long lo Bas ke do pen lahaya ha barara tum tame mithanga dima long penamat bas chetha pen rong sopi mate district hem pian kupinia sai aphan ke bang ke dam tame joy ke puputa alangli mailong jai Dari pas kami mengkuili itu deputy ambulance puli kami koi itu jate itu aja jibla kor amar itu berbeda dua व्यक्ति कॉल करने kami বিনামূল্যে আমি deputy ambulance চালু Karbiang Autonomous Council যিকোনো ফোন কৰিলে তাত ফোন নম্বৰ দিয়া আছে সেইমতে আমি তেল সেল পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি আমি Karbiang Autonomous Council পৰা Sir, হৰ ঘৰ তিৰংগা এটা কাৰ্যসূচী লৈ Karbi Anglong বাকি কিবা আহ্বান জনাব নেকি আপুনি Karbi Anglongৰ ৰাইজৰ বেছ Karbi প্ৰত্যেক বিভাগীয় যাতে ঘৰে দোকানে দোকানে পৃথিৱী বিৰোধ জনপ্ৰিয় সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ঘৰে ঘৰে যাতে Kangpu amai long Karbiang Autonomous Council Chairman Raju Tiso Transport EM Billy Mohan Khaklari EM Amar Singh Tiso EM Richard Togbi MLA Bidya Singh Ingleng EM Mukut Mohanta MEC Tilotama Hasnu MEC Joni Timo MEC Avajit Kro MEC Hetsing Rong Pharatumpen Chenglok Karbiang Autonomous Council Transport asai kam asai phusai khi lapen kapre man ke dotum chetong dun News report
Longsudaringti Karbi Anglong Live. Kedamtang pai ni pai kri hiniar ni East Karbi Anglong District BJYM atum pen patir pi ponsi dipu rong supialong kedo rong parpi rong be sirbomu thong nok bela pen serdi huna kumlin along kepang thirasai kedeng pon. Adap porphai sirke balong pen East Karbi Anglong District amaipu jiten be pen jalin ponsi dipolong kedo rong parpi rong be sirbomu thong nok bela pen serdi huna kumlin along kepang thirasai deng pon. Bangso hud MLA Bidya Singh Leng chetong dun si BJYM atum kepang thirasai kedeng ponalong RDP dun. MLA Bidya Singh Leng pen pherangke tuma phat neng kapachini dun atengke ingdeng trok sike prapho Azadi ka Amrit Mahotsav pualong pacheton dun si adon det pialama chetar ponlo. Lason si East Karbi Anglong District BJYM atum pen tame along kepang thirasai deng ponlo pusi ningje. আমাৰ জয়া লিগটো আৰু সকলো যোৱা মৰ্চা বন্ধু বান্ধৱীসকলে চাফাই কাম অভিযান কৰিছে সেই কাৰণত ৭৫ বছৰ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱত সকলোৱে ওলাই আহিছে হাতে কামে তিৰংগাও মানে ঘৰে ঘৰে লগাইছে আৰু লগতে চাফাই কামো মানে কি কয় ৰাইজক দেখুওৱা হৈছে যে নিজৰ ঘৰৰ চোতালত বা নিজৰ টাউনত নিজৰ চিটিত নিজৰ ঘৰত চাফা কাম চাফা কৰিব লাগে ক্লিন বা মানে কি কয় পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা ৰাখিব লাগে এই কথাটো আমাৰ যুৱ বন্ধুসকলে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আদৰ্শত চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আদৰ্শত আমাৰ কাৰ্বি আংলং তুলিৰামৰ আদৰ্শ আমি সকলোৱে উঠি পৰি লাগিছে Halapuk BJYM amai pu jiten bepen nang kapachini don atengki Azadi ka Amrit Mahotsav pualong pacheton dun si dagdi phurong supialong kedo rong pharpi rong be kumlina long pen chenglok along ke pang thirasai deng ponlo. Lason si Karbi Anglong BJYM aro kedo anatum tame kapuson ke pang thirasai deng ponlo. Lapen puthot har ghar tiranga pualong pacheton dun pen adon det pialama keron ponche phan chisik chedang ponlo pusi ningje. Zona Adap ang kapek-kapek nomor harus kami order dengan kami langsung ini sekarang ke as a part of Azadi ka Amrit Mahotsav patumi itu patumi dikhat kami ini itu baik ini cejeng kono jadi kini bangke ini saya lagi order dengan kono dengan pen hub na 15 Agustus pang itu har ghar tiranga aron din itu like kirona size kami itu claim ji kasi lalo pili bangke ini itu dak rong party rong da komlin along pensi cleanliness saya bangke pangten kono Bang Solong MLA Bidya Singh Leng East Karbi Anglong BJYM amai pu jiten be tongchun bang Joya Jigdung lapen BJYM along klembang phubang phetum chetong dun. News report Longsudaringti Karbi Anglong Live. BJP Sarkar atum kaike mai thayalong kaning jever Karbi Anglong atokan no mate rong robar luanta kacheleng atowar kelele adimanta letanglo. Me lang kiledam de adim anta ledam tanglo pusi ningje ponlo. Bonta Karbi Anglong atokalam ke chethanjok plotsi dipua hithi pen kilometer isi baga kahilo ke damlote me ave langave tobar ave alamthe kaike ta rada kisung alamthe do. Dipurong supiarlo chingthor piglo pulote nanglitum kamatha duma. Karbi Anglong keong dung aradatum abangke Karbi Anglong arlo kaching thora bangke dipurong supi pen dongkam rong supi along anchat pusi keong dung aradatum ningje pon bonta lang ikha bangso atowar laso atowar nang litum kelang pen konani rong atowar putong nang litum kamatha doma bonta kali bangso visual lake dipurong supi adong het kedo dipu municipal board ke parlo ward number 5 inglong chirop atowar pi Aho, bangso towar ningkreng kupe barla por hut kupe kai kiamat towar kai no jo rat ka cheleng ki sung hektik atpin. Bangso towar lake lurulang so towar prong thong ka chetok pen mentila papla thor atowar. Kidam tang BJP kachari boma hut hadagarong arat akhat. HAD minister abarin sumrong hangpen ka cheleng atowar semar pilo. Bangso ajok radatum ka cheleng aki joy longlo. Bonta non kachari bom sorkar atum bangsorong kacheleng atowar aphan kilang ke pangkre anparta abarim HAD minister sumrong hang atowar puak koi kipi penajok non kachari pon Karbi Anglong Autonomous Council kacharia BJP sorkar atum abangke
semar pipon pe det lo pusi rat pen ningje pon lasi BJP domalam the sabka sat sabka vikas kolam the pen masapta chingbar dam lo kwawe lasi BJP sarkar ke parivartan sarkar lo kwapot rabjin pen bangso nurang so towar krong thom kache kok pen mentila anada phan Kime Senator Semar Pon Asonte Mesenji Pusi Karbeng Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghapan Cherok Togarat Ben Chuning Ripon News Report Karbeng Long Live Nilib MSC constituency ke parlo koila matia habar pen kahilo kilometer crate roxy siloni jan langsumi piarong aradatum methanga rong kidam kibang ke joy keji aphan edon pen tangka sikap haro isi chirungsi rong throgarat chelang pet pen chegadelong kachiselam pon rong rubalong kenang sot nai ke tobar la pen delong ta radatum kenang sot nai ason lo lahai jong si avete rong rup ke do radatum hidunga ke sung chetong ponang kop ti Lahaya kisung doan pen ke jok kelongja phanpura Bapu Terona rong Biren Tiswa rong Hemari Singnara rong Mongol Singh Tiswa rong Sart Helek The rong lapen Bura Singnara rong Rong Trogara datum Thorpak pen Chegadelong Chisalam ponlo Lang sumipi rong kachi kim cheng ke kedam tang pharo krisir kebra troksi kebra hinian ingkan malom pen rong chukim ponlo Jasimet hadaka siksa ke longle apata avilang Golaghat gorom paniya hoy long si kedo rong parai harai long nambor lang roi kedo koka joine arbe ke jang hut lang ke the hut kisung chetong ponang lo Militum dak lang sumipi ke dorat lake nilit si kapar lo nili iria angkang angbong lo sidang nilitum silunian bang dake cengsi arong boleh pudes ta chok lo sulabang sorong nilitum don haroisra don pakep do bang trok an rong kang bratum do lada sulabang so arong along nilitum ke do kathak kisung pik homoi salam nilitum nanglitum athengno ke jaiji mate ka pachini dunya pan ninga hangsi pini nanglitum pan alo nilitum problems ake thenai ke batai media thengno nanglitum thaglong ta haiji pen somsi pachini dun bong nilitum ki durbor kasik sagalam thekutha thekela rong along nilitum na kedam ke bang bidha ke meme pen jok penang ani kisung do seda kedam tangan ningkan angbong la MSC election aprang singhono sar nilit MSC pobichorong pi pen jok nilitum phalla sang traveling to warna salam pilo kela completely nilitum phan petangsi peneng bari khar jonang bong kedam ke bang nilitum la inghan ke dong ku bang ka bedal chingwai ponsi korai chiklo jon pleng kailo nilitum la bang so dolong ki kim kera sila bang song bang nilitum edon pharoi si ke chirung bang pen financial hinan thu akidore kidor de kenang ang deng an ke claim ipon edet pen joksi nilitum ako MEC saralong anta labang so lampi labang so tolong temporary bamboo bridge puthak nilitum chiki damsi alang lihin penta nilitum phan kimi pentangka suripho nang chipi dun lo la pen ako litum masar thalo bin rong hang alang lihin penta jungjung pen sita alang lita surihinia tangka nang pidun si La so de long ki kim je phan khidat pen nilip MEC Pavitra rong pia phan la pen nilip BLCC chairman Vinson rong hang tumta cherap chetodun Laben rong isi pena don tin pen komane ke methanga khiadat penta chipidun si mesen pen chegadalong kikim patanglong pamelo lapen laso asai long khidat pen nangka cherap duna tuma phan anta ninga klong pen kachuro pipa jerpon Milip MEC afanta lang lifanta kedam ta tami ini to mana ka hon ka jin so pensi sen gevening si tame nang pilo mesen lo lamangi kai ke nilitum kedam ke bang hana player box sing news pen hem pen sita me nang ye gamusa nang isi to wata me kedam nang thi kulat gidun an sita me aprange akasik sagdo pe gari motor la dangnia gari anda ke paparia ki sungdo la hello la se alang ni fanta ki choro pajelo kapre ka leadership ko an pene sita me ni to malason mission our sai long le lang sita me non alang li rong pia sang ho pen kedam tanga emisi periode hus dame nang pilo
la pe non wang thulo lang li period of tame on so se lang so pia war man ta kang hon ka jin so pen ke lang gora pa me ja fansi ni hin pen ta La so de long ki kim ke patang je phan ka chepadu gatum Lawrence Teron Biren Tiso Monsing Timung lapen ong dung atum chepadu pon rin tilong Koila mati pen Samson ingti Karbiang long live Dwarbaguri MSc constituency angkang Deithor Harlongbi Belongbi College along Kacharli Ari Soejang lapen Lothan Bangatum Chapatir Ponsi Chief Minister Institutional Plantation Program along Pachatondonsi Thengpia Klim KSI Nengpon Labang so Chief Minister Institutional Plantation Program ke paman pon along Aluhiamana Pengpen Deithor High School Principal Nilmar Saikia Deithor VDP Amaipu Anderson Singnar Deithor Harlongbi Belongbi College Principal Junali Ronghangpi lapen Deithor Harlongbi Belongbi Thanbangatum anta Chetongdun lapen ke thengpia rong e aprang kosonsi thengpia rong ke enang jimapu mensing terang pen penangan chethan chimu padopon bangso phisi lo charli ari sotumaphan thengpia rong ka pa e pona hut inut pen rong ni si pa e pon pen ke Deithor High School Principal Nilmar Saikia sitame thengpia rong e pon lapen lapu Deithor Harlongbi Belongbi College Principal Junali Ronghangpi pen phirang ke thengno ke thandun ke nilitum staff quarter nang piasonte mesenji athema staff atum hiloving pentado nasi quarter bangke prabjen pen nang piasonte mesenji puta ningjepon non ke quarter kavya jok kido ke thak sitame kasik sak thetan khangjang lokusi principal pen Karbiang Autonomous Council Education Richard Tobia Khan chini lido Autonomous Council concerning tuning relo ye separate building bangke non unte project na section sonte mesani generally tunga student enrollment TDC tame higher secondary sidme classroom bang duetik tane tum kapre TDC nong setame section subject pene ki kumu bang exam do pose classroom ke arrange nang ka kelang so la possible tum classroom la pen separate educational building kali pulite non la ki dopoma first floor bang nang patangti posente mesenji tapi aku itu staff quarter setame ave adema untuk staff bang sedak locality tangong lebe masih kahilu kan sebelum staff tinggal langsung ke dua kita kan quarter siksak nonta isive hostel gaul hostel हम लोग काजीरों हंटी गाul hostel लगा lasu smart pun kita din se langsung kan sebelum isive arum long se bahini kalau so staff tum kan sebelum padulo so tum kan staff sebelum isive quarter long se kata bahini dan thom se job itu masih staff quarter bang kilang soklo tapi nampak sebelum boy hostel gaul hostel bang pisang temesenji Cuma ke orang student ke dalam arah side pen ku kiri pen loving pen ke bang setami Lapen college gate ke nona bank ke akimisi nang pipo nang popusi local ningje pon loputa principal Junali Ronghangpi pen thanpon thu lapen ke office ke nangjia sonamung anke local Richard Tobia phan pinpora lota pipajer damlong loputa principal Junali Ronghangpi pen thanpon thu News report Karbiang long live Pinyada Abirta bangke lapan sikang tonik long tumi thakme kardom